Yes, reka twongere tubifurize amahoro n'imigisha, reka twongere tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe ba TV Duniani Kote. Tugarutse aka kanya mu nkuru zidasanzwe, tugarukanye byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi rero biba biri kuvugwa, ndetse kandi ni byinshi biba biri kugenda bigaragara ku isi muri rusange, cyane cyane ni ku mutekano, politike ndetse na diplomasi. Kuri byinshi cyane utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Banza gusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, kudeshapo kuri mwebwe mu nkurikira muri mu mujyi wa Kigali. Ndagusuza we unkurikira uri mu Burundi. Bakunzi ba Bujumbura mumeze mute? Bakunzi bo mu Kirundo mumeze mute? Bakunzi mutuye za Ruyigi, za Makamba, za Rumonge, abakunzi batuye za Cankuzo no mu bindi bice bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi mumeze mute? Nongeye kubifuriza kumerwa neza, ndetse kandi bifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ni mu gihe kandi nsuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari Uganda, Kenya mumeze mute? Tanzania mumeze mute? Abadukurikira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mumeze mute? Mudukurikirana muri henshi hanze ya Afurika y'Iburasirazuba, turasuhuza abadukurikira bari South Africa, dusuhuza abari Mozambique, dusuhuza abari Malawi, dusuhuza abari hanze ya Afurika muri rusange. Hari abadukurikirana bari ku mugabane w'Uburayi, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Budage, Australia mumeze mute? Ni mu gihe kandi dusuhuza abakunzi bacu badukurikirana bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mumeze mute? Abadukurikirana bari muri Aziya, twongeye kubifuriza kumererwa neza, amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu. Tugarukanye byinshi cyane rero utasanga handi, tugarukanye ikitwa updates zidasanzwe utasanga handi, cyane cyane ni ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane cyane ni situation ku butaka bwa Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, aho tunabihuza cyane na situation ku ngabo za FDNB z'igisirikare cy'u Burundi, tukamenya uko bihagaze muri rusange. Mu nkuru zidasanzwe rero tukuzaniye, turagaruka ku kuntu ikitwa abasirikare b'abarundi bakomeje gutesekera mu misozi ya Sud Kivu. Hari byinshi cyane byabaye rero, abarundi bongeye gukubitwa umusubirizo, ndetse kandi bongeye kwambutswa imisozi nabi n'abasirikare ba M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Hari agace abarundi bagera ku 3,300 bamaze kwikuramo nyuma yo kwatswaho umuriro n'abasirikare ba MRDP twirwaneho ndetse na M23, nk'uko amakuru ari guturuka kamera bice akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi, ndetse n'isegonda ku isegonda muri rusange. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru turibuze kugaruka kuri Uvira bivuga yuko abarundi aka kanya turi kuvugana bashobora kuba bayikurwamo umunsi mwese cyangwa uwundi. Turaza kwikoza kandi muri Kivu y'amajyaruguru mu byerekezo bya za Warikare, tubabwire uko situation ihagaze. Ibintu bikomeje kuzamba, ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Ni mu gihe kandi turibuze kwikoza Lubero, twikoze muri Warikare, turibuze kwikoza mu misozi ya za turibuze kwikoza mu misozi ya hano za teritwari ya Rushuru, mu bice byinshi bitandukanye tubadondoshe, tubabwire uko situation ihagaze. Turaza kwikoza kandi muri Goma, tubabwire uko situation ihagaze. Goma imikwa birakomeje, benshi bafatanywe imbunda, ndetse kandi abaturage benshi barashinzwe gukorana na FRDC, barashinzwe gukorana na leta ya Kinshasa mu bufatanye bukomeye bw'uko aba baturage ngo benshi muri bo bakomeje kugenda bagira amafaranga, mwe muri benshi bari kugenda bafatwa baherezwa n'abantu bamwe batangiye no kumenywa, benshi batangiye gutabwa muri yombi na AFC ba M23. Turibuze kugarukaho tukabwira uko situation ihagaze, ariko twihuse cyane ntabwo turi butinde ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kwikoza mu gihugu cy'u Burundi, turagaruka ku cyitwa FDNB. Abasirikare benshi bakomeje gutabwa muri yombi mu gisirikare cya FDNB, abenshi muri bo barashinjwa kwanga kujya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma yuko kandi ku butaka bwa Kongo ibu intambara yahinduye isura, ikomeje kugenda ikomera cyane uruhande rwa FDNB, aho bakomeje kugenda bavuga bati twebwe nubwo turi ku rugamba, ariko abasirikare ba FRDC tukabafasha tukagora kimwe kugira ngo turwane n'umwanzi. Ariko abenshi muri bo bati bakomeje kuduterana ku rugamba, abenshi muri bo bakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo bagaragaze yuko twebwe ntacyo dushoboye. Ariko nanone mu gihe imbaraga zacu turi kugaragaza ku rugamba zaba zidahawe agaciro, nawe turi gufasha, twebwe turaza gufata gahunda yo kugira gute, gahunda yo kubirika. Kwikubitiro rero biravuga yuko abenshi mu gisirikare cya FDNB bakomeje gutabwa muri yombi,
hari uwitwa ngo ni Nzagaruka Emmanuel, hakabamo uwitwa Nizeyimana Jean Baptiste. Aba ni abasirikare bagera kuri babiri. Uyu nguyu Nzigiyimana Jean Baptiste afite ipeti rya kapiteni, yamaze gutabwa muri yombi. Uwo wa mbere we biravuga yuko afite ipeti rya liyetona. Mu gisirikare cy'u Burundi biravuga yuko rero hakomeje kugenda hacikamo icyitwa umwuka wo kutumvikana cyangwa se umwuka wo kudakorana neza mu buryo bwiza, cyane cyane aho intambara iri kubera ku butaka bwa Kongo ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi. Abenshi muri bo batari kuyumva kimwe, ndetse kandi bikajyana nuko hagiye humvikana amagambo menshi cyane ku basirikare baguye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri bo imiryango ntinamenye yuko aba baguyeyo, bagategereza bakabwira yuko bakiri ku rugamba, ariko ubu ngubu amaso akaba yaraheze mu kirere. Bigatangazwa yuko abakomerekeye ku rugamba cyangwa za casualty za FDNB zagiye ku butaka bwa Kongo aka kanya kwitabwaho atari ibintu bimeze neza, cyangwa se situation itameze neza muri rusange. Iki ni ikibazo rero gikomeje kugenda kibazwa na buri muntu wese, aho turi kwibaza bati ibi bintu biraza kurangira gute, cyangwa se iherezo ryabyo riraza kubirihe. Bigashorana cyane kandi bikagenda binahindura isura uko umunsi ugenda uza haza undi muri rusange. Ni mu gihe kandi uretse FDNB ubwisanemo cyangwa kutumvikana gusa, ahubwo ku ruhande rw'icyitwa ku ruhande rw'icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya igikuba cyamaze gucika. Bamwe mu banyepolitike bari hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD bari gushinzwa gukora imigambi cyangwa se gucura imigambi karabutaka, imigambi simusiga cyane ku witwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho Perezida Evariste Ndayishimiye uko umunsi ugenda uzaza undi ngari kwikanga icyitwa kudeta. Ni kudeta Perezida Evariste Ndayishimiye byatangiriye byari ku itariki ngira ngo 15 z'ukwezi kwa kane 2025, aho yakomeje kugenda ngabona ibimenyetso bigaragaza yuko byanga bikunda hagati mu gisirikare cye harimo urunturuntu. Bikanagaragara benshi mu basirikare bakomeye hagati mu gisirikare cy'u Burundi bagiye bamburwa inshingano, abandi bagahabwa inshingano kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye abiyegereze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. No mu gihe haba hacuzwe umugambi ukomeye cyane kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye azabihereho ngasa naho akubita akanyafu buri muntu wese uri gutekereza kuba yakora iki, kuba yakora kudeta cyangwa se yakora ikintu gikomeye cyane kuwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ni mu gihe rero biri kuvuga yuko mu ishyaka rya CNDD-FDD aka kanya hari impinduka zidasanzwe. Ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 8 z'amanywa habaye inama idasanzwe y'ababarizwa mu ishyaka rya CNDD-FDD guhera hejuru kugeza ku rwego rw'intara. Iyi nama yari igamije kureba iki? Yari igamije kurebera hamwe ikibazo gihari, aho witwa Perezida Evariste Ndayishimiye bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda baramwikoma nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe umwanzuro wo gukorana n'iyi FDLR agahabwa amafaranga menshi n'igihugu cy'u Bubiligi kugira ngo agerageze gutoreza ino FDLR ku butaka bwe, ayihereza imyitozo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse kandi abenshi muri bo anabafate abakiri mu gisirikare cy'u Burundi FDNB. Ariko bikavuga yuko amwe mu mafaranga yahawe kugira ngo asapotinge cyangwa afashe ino FDLR yavuye mu Rwanda mu gishimwe mu 1994 igahungira mu bihugu byinshi byane mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku isi, ariko cyane aho yagiye yigaragaza mu bice byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu gikomeje kugenda kigaragaza yuko gishyigikiye uno mutwe, bijyana nuko bamwe mu barenga 6,100 bari ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bivuga yuko nibuza abagira ku 4,000 bamaze gushyirwa hagati mu gisirikare cy'u Burundi. Ni igisirikare cy'u Burundi rero ni ishyaka rya CNDD-FDD n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ukomeje gushinzwa gukorana n'ino FDLR, ariko ngo amafaranga avuye muri no FDLR Perezida Evariste Ndayishimiye akayakoresha mu nyungu ze cyane, aho hagiye ngo habarurwa amahoteli ndetse n'izindi business za danje afite zigaragaza yuko ngo uno mugabo hari ikindi kintu ku ruhande yishindikirije kitajyanye na income yinjira iva mu bikorwa bye bisanzwe, byaba ari salary ahembwa cyangwa se n'izindi business zimubyarira inyungu ku giti cye. Ibi rero ni ibintu byabaye ikibazo, aho ngo abadede bagenzi be rwose bababajwe ndetse kandi batewe agahinda no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye amafaranga yakagire inyungu icyitwa societe civile uko umunsi ugenda uzaza undi ngo akomeje kugenda agirira inyungu Perezida Evariste Ndayishimiye n'umuryango we. Ibi rero bikomeje kugenda biteza ikibazo ndetse kandi bikomeje no kuba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kurangira gute niba Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gutungwa agatoki n'abadede bagenzi be, akomeje gutungwa agatoki
n'icyitwa abasirikare ba FDNB basanzwe bafatanyije mu kuyobora igisirikare cy'u Burundi. Ni mu gihe kandi uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye bivugwa binemezwa yuko yamaze no guhindura systeme nyinshi zakoreshwaga hagati mu gisirikare cya FDNB, yamaze no guhindura cyane cyane ibikorwa byinshi byakorwaga cyangwa se systeme zakorwaga hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD, akagira uburyo aryubaka. Ariko nanone iri shyaka rya CNDD-FDD Perezida Evariste Ndayishimiye ushinzwa uburyo bwose aryubaka cyangwa se uburyo bwose yaryubatse, ngo cyane cyane abenshi mu baturage b'igihugu cy'u Burundi, benshi mu badede bagenzi be bo bakomeje kugenda binubira yuko ngo icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko mu gihugu cy'u Burundi ariyo ikomeje kugenda yongeretse kandi igateza n'ikibazo ku rwego ruri hejuru. Bijyana n'uko bamwe mu badede bagenzi be bakomeje kubabazwa ndetse kandi no guterwa agahinda n'ukuntu ngo abanyamurenge bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo muri ya misozi ya za Kingwengwe, abakomoka za Biendo, abakomoka za Kihande, abakomoka mu bice byinshi bitandukanye byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gutesekera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye abigizemo uruhare. Ni nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye imbonera kure yafashe akagira gutya nazo akazivangamo aba FDL, kuko biriya biravuga yuko nibuza mu mibare nibuza barenga 1900 bari hagati mu cyitwa ngimbonerakure. Aba ba FDL yabafashe abashyira mu cyitwa imbonerakure zisanzwe zikora nk'umutwe witwara gisirikare mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo zifashe ngo kandi zikomeze izi mbonerakure. Ibi bintu rero bivuga yuko bikomeje guteza ikibazo mu gihugu cy'u Burundi uko umunsi ugenda uzaza undi. Birateza ikibazo rero, ikibazo kiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ariko nanone tutirengagije yuko n'abasirikare uyu Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda yohereza ku butaka bwa Kongo. Ubaka kanya byatangiye tubona operasiyo zagiye zikorwa muri teritwari ya Masisi. Twabonye operasiyo Sake Goma, tubona operasiyo zo gufata iriya misozi ya za Rushuru, tubona operasiyo zo gufata za Limbongara muri Rubero, tubona operasiyo zo gufata iriya misozi ya za Karembe muri Warikare, tubona operasiyo tuva mu misozi ya za Minova twerekeza Karihe, tubona operasiyo zo kuva Karihe twerekeza mu misozi ya za Bukavu, tubona operasiyo nyinshi zitandukanye zo kwinjira mu misozi y'Iminembwe. Ubu rero aka kanya ikibazo gihari noneho hari kwibazwa tutise niba M23 yatangiye gufunga imihanda ihuza Uvira ndetse na Bukavu, niba M23 yamaze gufunga iriya mihanda iva za Kamanyora yerekeza hariya za Ruvungi ndetse na Rungutu. Ubu ikigiye gukurikiraho ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kuvuga yuko ngo mu gihe M23 ikomeje kugaragara muri iriya misozi yegereye Sanje na Remera biribuze guteza ikibazo. Ubu ngubu igisubizo kiribuze kubamo hagati y'ibi bintu bikomeje kugenda bigaragara ni iki? Nyamuneka rero ndababwiza ukuri ko uru rugamba ruraza kugaragaramo ikintu gikomeye cyane ndetse kandi ruraza no kuba ihurizo ku ruhande rw'abantu bari kurebesha amaso. Ukurikije uburyo ki situation ihagaze urabona yuko ibintu byazamye ndetse kandi byakomeye cyane. Ni igisirikare cy'u Burundi kandi uko M23 iri kuvuga yuko iri gufunga imihanda yose ihuza Bukavu ndetse na Uvira, biravuga yuko igisirikare cy'u Burundi aka kanya gitewe agahinda kandi kibabajwe bikomeye nuko ngo abasirikare ba FARDC ku rugamba no kuri uno munsi biravuga yuko mwisaha muri urukerera rw'iri joro byari saa 9 n'igice ngira ngo amakuru nibwo yangezeho. Biravuga yuko habayeho kurasana gukomeye hagati y'abasirikare ba FARDC ndetse kandi n'abasirikare b'abarundi mu gace kitwa Useni ku muhanda uva ahitwa za Muheta, ku muhanda uva Muheta ntagomba umanuka werekeza za Useni. Ni mu byerekezo by'umuhanda uhuza Uvira ndetse na Fizi. Bivuga yuko abarundi bongeye kwisobanamo n'abasirikare b'abawazarendo n'abasirikare ba FARDC, aho aba basirikare bakomeje gushinza igisirikare cy'u Burundi gutanga amakuru y'ibice abo basirikare barimo, ngo hanyuma M23 ikabagaba ibitero bikaza kuba bamwe mu basirikare b'abarundi ngo bahunze ibyo bice. Biravuga yuko rero uko guhunga ibice ku ruhande rw'abasirikare b'abarundi ari byo bikomeje kugenda bituma bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeje gushinza abasirikare b'abarundi gutoroka urugamba cyangwa se bakomeje kugenda ngo batuma FARDC itsindwa. Ariko twebwe tukibaza batise koko niba ari uko bimeze. Vuga yuko na operasiyo zabereye muri za Masisi, operasiyo zabereye muri za Rushuru, operasiyo zabereye muri Nyiragongo, ubwo mifatwa twavuga yuko n'abarundi aribo batanze ibyo bice. Icyo ni ikintu buri muntu wese ari kwibaza, ari kuvuga ati umuntu iyo yatsinzwe nta buri cyo yitwaza. Ariko ikiri kugaragara ndetse kandi ikimbitse kiri kuvugwa kiri kugenda kigarukaho cyane ni uburyo igisirikare cy'u Burundi kiri gutsindwa ku rugamba ndetse na FARDC gatsindwa, ariko bamwe mu basirikare b'abarundi bagakomeza gushinzwa na FARDC kubatererana ku rugamba cyangwa se ngo kugaragarwaho na protani intege nkeya ziganjemo cyane ngo guta
urugamba cyangwa bamwe mu barundi bagakuramo n'impuzankano zabo bakirukanyira mu bice bitarimo imirwano nk'uko amakuru ari kugenda aturuka muri biriya bice akomeje kugenda atugeraho umunsi ku munsi. Ayandi makuru rero dufite aka kanya biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko mu gace kitwa Nduba ndetse n'umusozi witwa Ngweshe ahangaha igice ndakwibutsa yuko iki gice cyangweshe ndetse kandi n'ino misozi ya Nduba ni imisozi iri hagati muri Mwenga, ni imisozi kandi ifite ikisobanuye kuko ni imisozi strategique ku ruhande rw'umutwe wa 23 kuko uvuye Nduba uvuye Ngweshe biroroshye cyane yuko wakwinjira mu misozi ya Kingwengwe, biroroshye cyane yuko wakwinjira mu misozi ya Kihande, imisozi iri mu burasirazuba bwa Uvira kandi imisozi ifite ikisobanuye kandi imisozi ishobora kuba yatuma M23 cyangwa se MLDP twirwaneho bagira gutya bakagotera hafi ikitwa FRDC aba ba FDLR n'aba wazarino n'abasikira b'abarundi bakaba bakura muri Uvira. Ni Uvira kandi mbibutsa yuko abaturage ba Uvira abatuye za Kavimvira, abatuye mu misozi ya za Kawezi, abatuye za Kiriba bakomeje kuvuga bati twebwe rwose M23 nigirize idufashe idukize bano barundi idukize bano FDLR bakomeje kwirara mu mazu yacu mu majoro bakaza bakica abaturage bamwe bita ngo ni ibyitso ngo biri gufasha ngo M23 cyangwa se ngo MLDP twirwaneho mu gutegura urugamba rutoroshye ngo rwo kuzafata ikitwa Uvira nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo y'embere ku rugamba. Ubona yuko ibintu byakomeye ndetse kandi bikomeje kugenda bizambazamba uko umunsi ugenda uza haza undi birazambazamba, ariko nanone ku ruhande rw'ubufatanye hagati ya FRDC ku ruhande rw'ubufatanye n'igisirikare cy'u Burundi ariho hakomeje kugenda hagaragara icyuho kandi bivuga yuko gishobora kuza kuvamo insinzwi ikomeye ku ruhande rwa FRDC ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya ibikorwa babo, cyane cyane n'abasirikare b'abarundi bakomeje gutungwa agatoki cyane bivuga yuko ngo bakomeje kugenda bakora igisa n'ubugambanyi mu gisirikare cya FRDC ndetse kandi na situation uko ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba. None rero twinjiye gatoya tugarukemo gatoya muri no misozi ya za Rumonge, biravuga yuko ngo bamwe mu basirikare ba FDNB ndetse kandi n'imbonera kure ngo guhera ku munsi w'ejo bakoze imikwabo ikomeye cyane yo gushakisha kitwa abanyamurenge batuye mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi muri bo barabashinza gukorana n'ino mitwe nka za Red Tabara n'indi mitwe itandukanye ntajya kurondora ngo bashinza gufatanya na M23. Rero bikavuga yuko mu gihe ibi bintu byaba bikomeje kugenda byiyongera ndetse kandi byabikomeje kugenda byongera umuvuduko, iki gishobora kuza kuba ikibazo gikomeye cyane ndetse kandi gishobora no kuvamo intambara y'akarere, intambara ishobora kurenga Uvira ikaba yanasatira Bujumbura. Nanabibutsa yuko ibitero bya FRDC byibasira abanyamurenge, ibitero bya FRDC bafatanyije n'abacancuro bafatanyije n'ingabo z'u Burundi bakoresheje indege za Sukhoi 25 bikomeje. Ku munsi w'ejo mwumvishe yuko iriya misozi yegereye za Mikenye, imisozi yegereye za Rugezi hagabwe ibitero bikomeye cyane by'indege ndetse kandi bikaza no gushegesha societe civile zituye muri biriya bice. Birumvikana yuko rero iki nacyo gikomeje kugenda kiba ikibazo, bikanavuga yuko mu ntego ikomeye cyane M23 nimara gufata kiriya gice cya Uvira nibuza bavuga bati twebwe icyo tuzakora mu gihe ingabo z'u Burundi zaba zikomeje kugenda zigaba ibitero zifatanyije FRDC n'abacancuro, natwe icyo tuzakora tuzajya tubasubiza tubaraseho, tubarasiye hariya muri za Kavimvira, tubarasiye za Gomba, Kitara, Karungwe neza cyane mu isantire ya Uvira. Ariko none bikavuga yuko ibi byose M23 iri kubitegura mu buryo bwiza bwimbitse kugira ngo mu gihe n'izi operation zaba zikozwe zizakorwe mu buryo bwa kinyamwuga kandi bugaragara yuko bufite intego yo gutabara abaturage batuye muri Kivu y'Amajyepfo, aho n'ingabo z'u Burundi zikomeje kugenda zigaragaza ko ngo nta basirikare zifite mu misozi y'Iminembwe, ngo batafunze imihanda ihuza Uvira ndetse na Minembwe, mu gihe abaturage batuye muri Minembwe abenshi muri bo bakomeje kuvuga bati inzara n'ibindi bibazo bifitanye isano n'ibyo biratujengereje bitumereye nabi. Kandi abavugizi b'igisirikare cy'u Burundi mwagiye mubyumva, mugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi General Prime niyo ngabo mwumvishe ko nawe yagiye hakana yuko ngabo abasirikare batari mu misozi y'Iminembwe. Ariko mu gihugu cy'u Burundi ntago ndi bujye kure, ngewe ndibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, twibanda no kubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bitwa abanyamurenge mu mujyi wa Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka rero ku cyitwa ibikorwa bidasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragaza ibikorwa byo kwibasira cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD, cyane cyane ngo ababarizwa mu ishyaka rya CNR nibo bakomeje kugenda bitabwaho cyane
bakomeje gukorerwa ibikorwa navuga yuko bitari byiza. Ibi byose biravugwa yuko hari abantu bagera kuri 6 bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kugaragarwaho n'ibikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage. Ese ibyo bikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage byanatumye abo bantu bagera kuri 6 batabwa muri yombi ni biki? Ni ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yo ni menshi cyane. Turaza kwikoza mu mujyi wa Bujumbura mu bisozi yahariya za Cibitoke tubabwire uko situation ihagaze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo rwe icyitwa umutekano yagikajije nyuma yo kwikanga yuko mu gihe gitoya ashobora kuba yakorerwa kudeta itunguranye. Ese ni iyihe mpamvu ikomeje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye yikanga icyitwa kudeta? Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'abaturage benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo bakomeje gutaka icyitwa ubushomeri. Ni mu gihe kandi bimwe mu bikorwa bitandukanye bivugwa yuko bigira uruhare mu gushyigikira abaturage bavuga yuko ngo bategereza amaso yabo agahera mu kirere. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa situation y'imikoranire iri hagati ya FDLR ndetse kandi n'iyi leta y'ishyaka rya CNDD-FDD y'igihugu cy'u Burundi, imikoranire ikomeje gutuma uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yisanga ahaga. Nibyo kandi nanone ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwa gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni mu gihe kandi bivuga yuko abenshi mu bari gutabwa muri yombi ari abafite imiryango migari yahunze. Bamwe bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bagahungira Tanzania ndetse kandi abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye birimo Uganda n'ahandi hatandukanye ku isi. Ariko aba baturage bakaba bakomeje gushinjwa ngo kuba bari gukorana cyane n'ababarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara bizwi cyane yuko ukora nk'intare zasarambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi bikavuga yuko iyi Red Tabara uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ikomeje kugenda ikaza imbaraga zidasanzwe. Ariko bikavuga yuko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugaragaza yuko Red Tabara ishobora kuba yaba igiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa yabiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ngagerageza gufata abasirikare akabambika impuzankano za gisivile akababwira ati mujye mu mujyi wa Bujumbura murasana ubwanyu, abaturage nibumva urusaku rw'amasasu ntabwo bari bwongere gutaka yuko bafite ubusomeri cyangwa n'ibindi bibazo birimo inzara n'ibindi bitandukanye, ahubwo baravuga yuko umwanzi ashobora kuba yaratwinjiriye. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gukoresha amayeri n'amanyanga akomeye cyane yo kwibanda cyane mu kugaragaza yuko icyitwa Red Tabara ishobora kuba igerageza kugaba udutero shuma mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bikavuga yuko nubwo akomeje kugenda abivuga cyangwa nubwo akomeje kugenda abikora, biravuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya gikomerewe ndetse kandi kigoberewe cyane. Aha ndagira ngo dutangire ku ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 3. Ni ishyaka rya CNDD-FDD ririmo abakorana naryo bya hafi ndetse kandi bakemera bagashyigikira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abashyiramo cyangwa se incenge z'amahame abashyiramo, ndetse kandi zikanabana ngombwa akazibemeza. Biravuga yuko rero aba bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atazava ku butegetsi, kuko bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse avuye ku butegetsi, byaba akorewe kudeta, byaba amatora yo mu mwaka wa 2027 aramutse yatsinzwe, nubwo bivuga yuko bigoranye kuko political systems zikoreshwa hano muri Afurika turabizi neza kugira ngo umuperezida wafashe ubutegetsi aveho, yaba ayobora neza abayobora nabi, ko bigoranye cyane. Biravuga yuko rero abangaba bakomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyigikire Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikavugwa yuko aba bose nubwo bakomeje kubikora bari gukomwa mu nkokora n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane baba barababarizwa mu ishyaka rya CNR
ndetse kandi n'ababarizwa mu yandi mashyaka arwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko ishyaka rya CNR ari ryo rifite abantu benshi cyane barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo agabanye imibare y'ababarizwa muri iriya shyaka, kuko ngo icyitwa inshengezamahame y'iri shyaka ngo byamaze kumvikana cyane yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi babishyigikiye ndetse kandi bakanabigaragariza mu marangamutima ibitekerezo ibyo bakora. Uko umunsi ugenda uzaza undi rero ukabona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibyarwo rwose bikomeje kugenda biba ikibazo, ndetse kandi bikaba kagaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nibyo kandi nanone tuvuye ku ruhande rw'abashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi bagakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barwanye abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa yuko aba bose iyo CNR navuze biri kuvugwa yuko bari guca impande bagakorana bya hafi n'imitwe imwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi irimo